Yesu nashimwe nshuti z'umusaraba makuru yanyu. Ndaramukije abantu bose bumvise ubutumwa, ndaramukije abantu baba mu bihugu bitandukanye, kandi nkaba ndamukije n'abantu b'abasirikare bahora bumvise ubutumwa, kuko ndazi ko muriho muhora mwumvise ubutumwa. Yesu Kristo nabaho umugisha, kandi nkaba ndamukije n'abadogiteri. Imana ishishikare kubahereza ubwenge, kandi nkaba nshuhuje n'abanosi. Nukuri Uwiteka Imana nabaho umugisha. Nkaba nshuhuje n'abantu bakuru ubuzi butandukanye. Nukuri Uwiteka Imana abandanye abaha umugisha mwako kazi kanyu muri ko murakora. Nkaba nshuhuje rero abantu baba muri Mozambique, aba muri Malawi, ababa muri Canada, muri Australia, ababa mu Rwanda no mu Burundi, n'ababa muri Amerika, mu burere butandukanye bwa Amerika. Mahoro y'Imana bane namwe. Ku izina banyita Pascasi, nkaba ndi umukozi wa Kristo, nkaba nkunda Kristo Yesu. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo ndabahereze. Iryo jambo riri mu Itangiriro 3 ku murongo wa 19, ni umurongo umwe gusa. Bene data, iki ni igihe cyo kwiyumvira, gutekereza ku munsi wa nyuma wacu, umunsi wawe wa nyuma, cyangwa se ku munsi wanjye wa nyuma. Nibyo tugiye gutekerezaho bene data. Reka rero manze senge, hanyuma mbandanye. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, ndagushima Mana ko uyu mwanya usubiye kumpa ijambo ryawe Data. Ndakwingize Data, undungikire umwuka wawe wera kugira ngo amfashe anshigikire. Mana, ndakweretse abantu bawe, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyir'ingabo, ubagire neza, ubahe umugisha aho bari hose bari bwumvize buno butumwa. Ndakwingize Data, ubahe umugisha, ubarinde kino cyorezo. Ndakwingize Data, abamarayika bawe baze bangote, ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwingize Mwami, igikoresho cyawe Mana, nasame nawe uvugire, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Yesu nashimwe. Reka dusome ku murongo wa 19. Kwirigwa urabira akuya niko kuzoguhesha ibyo kurya. Uzurinde usubira mu ivu, kuko ari ryo wakuwemwo. Uri umukungugu, kandi umukungugu niwo uzasubiramwo. Agace nashaka naka ngaka, ngo uzurinde usubira, ako konyine niko nashaka. Uzurinde usubira mu ivu, kuko ari ryo wakuwemwo. Uri umukungugu, kandi umukungugu niwo uzasubiramwo. Amena. Bene data, iri ni ijambo ry'Imana riri kweratubwira ko turi umukungugu. Haleluya. Rino jambo riri kweratubwira ko turi umukungugu. Wa mukobwa we, nukuri nubwo waba urikora uko kuntu kose, wibuka ko uri umukungugu, kandi umukungugu utegerezwa gusubira mu mukungugu. Uyu mubiri uyu nubwo tuwikoreye ni umukungugu, n'ivu. Uyu mubiri uyu
nubwo abantu bagenda bagafata ibintu byo bimonora, bagafata amavuta yo kubatukuza bakitukuza, bagafata bagatobagura amatwi, bakambara amaherena n'ibiki byose, bariko baragira neza uyu mubiri. Mwene data, ibyo ukora byose umenya ko uwo mubiri ari ivu, kuko ijambo bivuze ngo nivu, ngo kandi uzasubira mu ivu wakuwemo. Bene data, washaka mwambare mwikwize, washaka mwambare mwikwize, kuko uko kose mugenda mwambara ubuntu banyuku, amabuno mukashiramwo ukamengo mwashize mu icupa, mugaca mutangira mukabana, mukagenda munyungusha mu muhanda. Yewe unyungushe umenya ko iryo ari ivu uri kuranyungusha. Kandi ikindi, nivu igeretseho n'urunyo. Umubiri tugendana inyo, kuko akarorero, iyo umuntu apfuye akamara iminsi ngahe, inyo ntazuba muhambana, inyo zituruka mu mubiri. Rero nkabasha kubwira ati nugende gakeya, nugende gake, ureke kwisha hejuru ngo ndafite inguvu, ureke kuvuga ngo ngenda komeye. Nubwo uvuga ngo urakomeye mwene data, urivu, urivu. Iyo sura yawe uvuga ngo uri mwiza, ni wava mu uwo mubiri, ntago bazaba gisubira kukwita kuri mwiza, bazakwita kuri umupfu. Umupfu uzaba wapfuye, ubwo bwiza bwe buzaba bwakuvuyeho. Kubera iki? Uzaba uri intumbi. Ngo kandi intumbi ngirutwa n'isazi nzima. Ico nakubwira rero mugenzi, nushaka Yesu, shaka Yesu umunsi wawe wanyuma utaragera. Nushaka Yesu igihe cyawe kitaragera. Haleluya. Abagenzi bawe, shaka ufite abagenzi benshi, nta numwe azaguherekeza hariya uzaba ugiye, niwe uzijana. Mushake mwe mukundanye n'umugabo wawe, uwo mugabo wawe ntago azaguherekeza hariya muri kiya cyumba, icumba cya wenyene, icumba cya wenyene niwe uzakibamo. Nta muntu muzajana. Ico ndakubwiye mwene data, nushake Yesu, ni wihane, nuve mu bwo busambanyi, nuve mu bwo businzi, ushake Yesu. Erega nawe bagenzi uvuga ngo ufite, kuri wa munsi wa nyuma y'uwawe nta numwe azaza kugufasha urupfu. Nigwaza ni uzarubona gusa, abandi bazasigara. Ariko ndakubwije ukuri, ni wakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kujya munsi wa nyuma Yesu Kristo azaba ari kumwe nawe mu rupfu. Niwe azaba ari iruhande yawe, azaba ari karakuganiriza, azaba ari karaguhumuriza. Nta nubwo buzagira. Kubera iki? Uzaba uri kumwe na Yesu Kristo. Nushake Yesu mugenzi wanjye, shaka Yesu, kuko nubwo ubayeho ube uzi ko amaherezo ari ugusubira
mu ivu wakuwemo. Wibone, ugira amanyama, wishire hejuru, wambara ubusa, umenya ko amaherezo ari gusubizwa mu ivu wakuwemo. Gusa icyo naguhanura mwene data, nuko wova mw'ibyo byaha byawe ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akakugirira imbabazi, kuko umunsi wa nyuma w'iwawe ku muntu azaba atari mu Mana, ku muntu azaba atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uwo munsi wiwe uzaba ugoye. Ariko ku muntu azaba yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, k'uwo munsi uwo muntu azanezerwa, kuko azaba avuye mu isi yigiriye mu ijuru. Nidutekereze igihe c'umunsi wa nyuma. Tekereza ku munsi wa nyuma wawe, nawe we kandi utekerezeho, nanjye ndawutekerezeho. Mbese noba nzabona Yesu? Ese uzabona Yesu? Ese woba uri mu mibare y'abazabona Yesu? Kuko ndakubwije ukuri, umunsi wawe wa nyuma ntuzi ngo uzaza uva hehe. Reka basi mvuge igare ryawe ntuzi ngo nirihe rizagukura ahangaha mu isi. Ese ko widamarariye, kuri muri damararira mu iyi si, kandi uzi ko iyi si atari iwanyu, kandi ko uzi iyi si ntago ari iwawe, ariko urayirambiririjemwo, urarambirije, ntago uri kuriyumvira igihe ca nyuma c'iwawe uko bizaba bimeze. Mwicare mwiyumvira ko muzapfa, kandi mumenya ko muzapfa. Abagenzi bawe bazakuririra, bamwe bavuga ati si twe twabona aragiye, abandi bavuga ati yo yari umuntu mwiza, abandi bavuma ati pu atarakabona agiye, abandi bakuririmbire ngo aheza mu ijuru bakubesha. Aheza mu ijuru, aheza mu ijuru se hazajayo umuntu atakoreye. Aheza mu ijuru hazaja abantu bakoreye Imana, bemeye bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Bariya bari muri Yesu nibo bazaja aheza mu ijuru. Ariko umuntu w'umusambanyi bariko kurimbira ngaheza mu ijuru, ngaheza mu ijuru ngo tuzahurirayo bagenzi. Ese uzaba wagiye mu ijuru koko? Bene data, nimuze twiteho iherezo ryacu, nimuze twiteho iherezo ryacu. Reka gufyinatisha iherezo ryawe. Urashobora kubona ko ubu ngubu ko byoroshe, kubera ko iherezo ryawe ngira ngo ntago irashika, kubera ko itarashika, kandi utazi umunsi n'isaha, utazi n'igihe, uri kuridamararira. Urashobora kuja hariya muhanda imodoka igakubita, ikaba ari iryo herezo ryawe. Urashobora kuryama ugasinzira hariya nyine, ukaba ari iryo herezo ryawe. Urashobora kuva gutambuka muhanda ukagwa hasi, akaba ari iryo herezo ryawe. Ese none wewe kudashaka kwita ku iherezo ryawe,
ni wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ni wapfa upfiriye mu byaha mwene data, nta juru ufite, nta juru ufite. Abantu bakubesha ngo niwamara gupfa bazagusengera bakuririmbire hanyuma Imana ikugira imbabazi. Nta mbabazi, wapfuye uzaba wapfuye. Imbabazi zirahanga ku isi, ariko niwamara kuja hariya nta mbabazi. Uzarira, nta numwe azaguha amazi, uzagira inyota, uzasha, utake ati Mana nsubiza ariya basi ngende kwena. Ntibikunda. Urareba abantu benshi bariko barapfa, ese kutari kuragira ubwoba?